Na putu za Rte. Već jedno 30 minuta se penjava. Mi smo mnogo odmakli. Evo polako. Ima još jedno sat vremena kroz šumu. Prva pauza. Ne tako daleko od početka. Malo smo riknuli. Relja je morao malo da odmori. Relja je živ! Relja je živ! Relja je živ! Dobro. Ništa. Idemo polako dalje. Evo, Relja ulazi u kadar, kao da šeta kroz Knez Mihajlovu. Ali dobro. Idemo dalje. Za danas su najavili veliko nevreme, ali kako sada stvari stoje, neće biti ništa nevreme. Vidjet ćemo popodne. Još jedan kratak odmor. Relja je rikno. Neki troše kalorije, a neki skupljaju kalorije, ali dobro. Sve je to deo života. Idemo dalje, mada ovdje je baš fina hladovina. Lepo predaj. Sada ide sasvim ok. Relja kako je krenuo popiće svu vodu do pola puta. I ja sam nekad im čovjeka. Mada je postao malo nostalgičan. Čim vidi ranicu obraduje se. Pitam se zašto. Moram da zastanem na to mjesto. Da. Čovjek je inače iz Renje. Jedan od brdovitijih krajeva Srbije. Trebalo nam je oko sat i pol do ovdje, s tim što smo stajali na izvoru, pijemo vode. – 160 km autoputem i još jedno 50 od autoputa do sela Rte. Sada smo blizu izlaska na Visoravan, odakle prestoji uspon ka vrhu. Ovo kroz šumu je bilo lako. Nema direktnog sunca, hladovina, mjelina. Vidjet ćemo. Nebo je za sad ok. Da li će biti nevremene oluje? Pitanje. Nada posljednja strana. Faza 4. Izlazimo na proplanak. Evo, vidi se vrh u pozadini. Na dobrom smo putu. Iz Relje mnogo često izbija nostalgija. Žudi za ovim ravnim krajevima, pa staje da ih se prisjeti. Ali dobro, to tako treba. Možda od samog početka planine. To. Relja je inače ovdje prvi put pa zna kako to sve izgleda i gdje je početak. Mislim da bi trebalo da se sedne negdje, recimo u hladovini. To ti je možda osjećaj globalne svesti, jevi ga.
trebao tu da se omera, a ne ovdje. Dobro. Ovo je ravničarski deo, ti baš odgovara. Još malo, pa na vrhu. Priključili smo se pomoćnoj grupi planinara. Mi kao imamo neki klub. Kaže Relja da mi nismo planinari i planinari su otišli, a drugi nam dolaze u susret. Retenski čaj, retenska biljka. Znači ovo treba vratiti. Mala pauza pred vrh. Počinju brzo da se formiraju oblaci. Da li će biti ili neće biti nevremena, to se još ne zna. Idemo gore, pa šta se desi? Četirideset minuta gore, 40 minuta do gore, jedno 2,5 sata do dola. Do 6 smo u kolima. Penjemo se već 3 sata i 10 minuta. Što je poprilično sporo. Ali da. Kornjača pobjede zeti. Blizu smo vrha. Na vrhu izgleda se razvedrava. Relja nešto maše iz pozadine. Iza nas oblaci polako jedu greben. Vidjet ćemo. Do vrha ćemo doći. Šta ćemo za posle? Vreme će pokazati. Rtanj. Vrh Šiljak u pozadini. Evo panorame. Sa samog vrha. Oblaci su se polako popeli na greben i idu ka vrhu. Uspon je trajao 3 sata 50 minuta. Imamo timelapse video. Krećemo polako nazad. Potrošeno liter i po vode. Vrh Šiljak. 1594 metra nadmorske visine. Polako se formiraju oblaci i da će ipak biti nešto stilo dugove. U daljini se vidi greben koji proguta oblak. Polako kreće ka vrhu. Djeluje bi mudro, veoma mudro. Krenuti, što bi rekao neko, čim prije. Dole, majko mu bude. Evo, Relja se tamo sunča. On je Knez Mihajlo je otišao na Adu Ciganliju. Idemo ovako sve potamana.
Malo mu nedostaje ravnica, ali na odmaru se tim. Ništa, krećemo polako dole. Silazak bi trebao traje oko 2-2,5 sata. Računamo da smo oko 5 kod kola.